eser navê malbata çarpel medya silav û rêzgirtinên xwe li we hemî temaşevanên Kurdistanyan dikim. Em hêvîdarin pêşeroja me bi hewekî geş û xweş be her mixabin sala 2026 me bûyer û kiryarên nexweş ve dest pê kir ew nexweşî didome. Êvarbaş temaşevanên Çarpel Medya ez jî bi hêviya ku rojê xweştir em li Kurdistanê bijîn taybet li Rojhilat û Rojavayê Kurdistanê hûn dizanin tiştên bûyerên giring diqewmin hêviya ku ev bûyer û ev tekoşîn bi xwe re azadiya Kurd û Kurdistaniya bîne. Gel temaşevanan zanin yani îro rojevê da bi hawekî xemgînî em dibihîsin, dibînin, guhdarî dikin, raston nîşan didin ku li başûrê Rojavayê Kurdistanê bi taybet başarê Helebê êrişekî dijwar li hemberî Kurdan tê kirinê nava Helebê de em zanin di taxên mezin ên Helebê niştekî wî bi giranî Kurd in. Dora 450 hinek bin 500 400 neyse hezar Kurd lê dijîn. Bêguman têda yani PKK'nên dinê jî hene, Ereb jî hene û Türkmen jî belkî hebin û ji te re bêjim PKK'nên dinê jî Mesîhî hebin ya hene PKK'nên dinê jî lê giraniya wan ji Kurdan pêk tê. Dema ku şerên dijî Besiya dest pê kir 2011 da evê taxê jî wek ew ê PYD li wê derê bû desthilatdar ji wê çaxê pir da destê Kurda da. Yani ew tax her du tax bi giranî Kurd diparêzin ji ev û 15 salek Kurd diparêzin. Piştî li hevatina dehê Adarê navbena Ehmed Şera û Mazlûm Edlî da yekê Nîsanê jî li hevatinekî dinê li ser van taxa hat kirin navbena hêzên Hesedê û hêza Şamê da ku van taxa da ji aliyê parastina ew ê yani çekdarên mezin çekdarên ku xwedî çekên giran wê derkevin hêzê Hesedê lê hêzên parastinê wê bin bandora ew ê da Wezareta Hundir da van taxa ew bi xwe biparêzin yani Kurd biparêzin. Her çend gelek cara êriş û êrişkarî û şer piçûk di navbera her du aliya da dihat kirin lê her tim dihat rawestandin û giran nedbû, mezin nedbû, firan nedbû. Bes mixabin ev li hevatina dehê Adarê ku her yekê diparêze yani hem Hesedê diparêze, Hikûmeta Şamê diparêze, dewletên derdorê diparêzin, dewletên dinyayê diparêzin lê her yekê li gorî xwe şîrove dike. Yani ev îtifaq çi ye, çi ne bi çavayê wê entegrasyona Hesedê û bi orduya Sûriyê ra ya ji hêza Sûriyê ra wê li hev bê ew jî hawakê her yekê li gorî xwe şîrove dike. Nêtekim heya sersalê yani ewa wê berdewamiya wê li hevatinê bû lê piştî sersalê hevdîtinekî dinê nava Hesedê û Şamê da çêbû di vê hevdîtinê da bi tevahî nehat vezelalkirin jî xitimî yani tenê biryar dan ku ev danûsandin bidome û di vê navberê da li Parîsê civînekî navbena İsraîl û Sûriyê da pêk hat. Evê civînê da li hevatinekî ji li ser sînorên Sûriye û İsraîl li hevatinekî ya jinê evekî li hev kirin û di vê navberê da biryarên parastina hudûdên navbena Sûriye ew ê li hevkirinekî navbera wan da çû û ev danûsandinê wan wê bidomin lê di vê navberê da ev êrişên hêzên ku bi Tirkiye vakirê de hene bi Şamê vakirê de yew jî ne ew xwesa diyar e ku bi giranî hêza Hemşat û çi navekî lê dikin ew her du hêz normal
جالية تركيا هاتنا پرورده کرن و بتوای معاش و اوی وانجی بر ترکیه دادن وان پرورده کرن و اوان هر دو هزا يعني بريجي اوي لمنطقة كردا عفرينة بتايبت قالك توندو توجي الإشكالية دجي كردا وسوجن دجي مروفاتية قالك اوي كرن خانين كردا بالا كرن قالك كرد كشتن قالك كردا قرتن زاویه وان تالان کرن آبوریا وان تالان کرن دستان سر خانین کردا yani afana şubu dışberiti evi xwanine yani kimlik avan u navarok avan zelale u PKT avanji evji tişteki garibe ku plani avan çekdarın biyanine yani je Ali Çin'e bıkra u Türk'ün kutbejen Türk'ün Çin'e و چاچان و ازبک و نظام چو ترک و پیکاتن بیانینه پرانیوانا کو اوانا هاتنه جهادچینه هاتنه سوریه شر بکن شر چبکن yani ev cihatçiye kuj ev qasavalat hatne ev dema daje da praniwan hatne و اوانا وقت هاتنه کو سوریه و منطقه کردی به تایبت دیجیتیا کردا ev kirin خودی پروگرام کی تایبتن دجه کردا دوی واردات نه پرورده کرنه و دشار علویه داجی او پولیتیکا وانا زلال بو کو او قصا هویتی او وانا کلگور پولیتیکا دستلاتدار گله کشتن و او خون ریتنه کرن کو جالی انگلترا جالی امریکا جالی گله کاوا وک گروبن تروریست هاتن دیار کرن حیان واجی او وارن نابنتوی دا گروب تروریستن لی حکمتا شامه yani hatta şey pişte ku iktidar girtin hicde komen çekdarın vaha ku prewana destaladari wan deste biyaniya da ya avana yakitiye kirin lebe yakitihane herçen nave orduya Suriyeli kirben ji her yaki habuna xu gruba xut pareze tane Türkiye o eve zor dedin Türkiye bir taybet zor dedin ku aliye kurda gruba xuna parezin nava yapıya ku tekev nava heza Suriye Suriye daji vek orduya ki beş ku brasti vek orduya devlet tebkeratune yani ev grubu ku hen her yaki idare vam ser yaxuya te iddia kirin ku de serperestiya leşkeri da dora 10,000 çekdarın biyani hene ناوان اوادا گروبین کو سوریه کو ناوان اوردیا سوریه ته حساب ایرو ناوان ده هنه اجا اف تاخن حلبه کو کورتنشینن ته خواستن کو تسلیم وان گروبا بکرنه تسلیم و اوردی بکرنه دوی داجیم نشانه وانه کو هم دجه علویه هم دجه درزیه هم شی لعفرینه خوانه انجام اداره وان انجام رهبریه وان چاوه لسر خلقیم جبوه جی کرد به هر هاوی نخوازن اوانتاج خود تسلیم وان هوا بکن وقت تسلیم وان هوا بکن مترسیه که قد کرنه و تالان کرنه لسر وان تاخی کرداجی او که یادنی بویش ایریشاهانه و دموگرافیا هرمی اشتی کوراندنه مثلا حیان وقتی ادعا کرم 250,000 کردین جوه داره کوش کرن یعنی دوی ایریشا نهادا کوش کرن افجی دموگرافیا که گوراندنه که گلک مثلا نکیمه و ایکو بمنینجی طبی اوه چوا تب بگرم پیش روشاوه معرف شکتکه که کمکیه که مثلا دجه کرده بکرن دوی وارده هم دولت دروا دستلاتدار و ندستلاتدار تنه دکارنه او بکن تنه دبیجن ام نخوازن شر و ریا دانو سندنه اوه بکن کمکجی شر و پفچون دور بسکن راوستینه لفعیلی مداخله که جدر بادا بطایبت عالی امریکا و اوه با حیانوها ناتیه کرنه تنه آگر بس دکی دمکی پیکانین دوی وارده تو امریکا حیان ها بچکی هنه که جسارت ده ترکا جه شامه ویداتر ترک
دولتا ترکیه خودی به ایریشه دردکبه پشتگیریا به ایریشه دکبه و او هزم که ایریشه در دورا به تاخیجی کردن لحلب جی برجی گریدان ترکابون وک اوجی امزانن افانا جالی ترکاب هاتنا پرورده کرن و تنه آرمانجا کیوانه دجه کردابن yani گوره پولیتیکا اوه دجه کردابن جبر که ترکیه چاوا لترکیه یک دولت یک زمان یک اردی یک نظامچی یک دپارزم دخوازن سوریه جی بوی هوای اداره بکرنه یکیتیا همه انسان کل ودله دبی ام جداتی ناخ نبوان ل دولت عرب اداره عرب زمان عرب اردی عرب ل ام یک کسی اکناک نم وک لهمبر قانون یکیتیا مروبا دپارزم و تو مافی پیکاته یا نجبو کردن نجبو آبایی اندنه نپارزم دبی والدا ام کرد پیوسته تابع هر درین جهانی به تایبەت زۆرێ بدن ئەوان دەولەت و هەم ناودەولەتی هێزن ناودەولەتی ئەم دەولەتێن کوهەیی به تایبەت یەکتی ئەوروپا و ئەمریکا کو ئەم زۆرێ بدن بەشی و ئەوێ زۆرێ بدن کوپانا زۆرێکی لە حکومەتە شامێ بکەن حتا لە تورکیە بکەن ber ku şamê vêdatır Türk xwediyê vê êrişê derdikevin کوفان تون توجی و پیشیا کمکوژی که لهمبر کرده به راوستاندن و سوریه زانن یعنی اگر فدراسیون که چه نبه مافه پیکاته نیجی و نه قبول کرن پیش روژا سوریه وک هزه که دولته که بعثا بره به ناوه که دنه به اداره کرن نه آشتیتی نه و هرمه نه حق و حقوقتی نه هرمه و کشتن و تون و توجی جه کم نابه بله کک وارا راسته اشخوا و دیاره کو yani Rojava ne tı devletek dünya ne Rojava Araba ne Rojava Kurdistaniya da devletek vek devleta Suriye bere dama evke avakirnay ne mümkün o kesek ne parezeci belki bir tane Türk devleta Türkiye جبر برجواندی خویی کو کرد تشتک مافک بدست نخن و فلسفه پارێزە مثلا یک دولت و مرکزی و یک اردی و تشتوا وکیدن حیانها گوری ام شوپینن ت دولت دنیای جبو پیشروجا سوریه و سلامت سوریه و ملت سوریه گلن سوریه دجین و همی بشدارن سوری ت کسک و فلسفه ناپارێزە tabii işte mühim ve bence aliye siyasi var eğer ve marul ve bu yere davi buraya ve mesela erişa orduya Suriye'yi bir desteka devleta Türkiye'yi ko hata ser tahen kurdal le Halep ev eriş براستی تشتکی نت خوازم بالا تماشاوانا بکشینم کو تقریبا هفتی که 10 روزه شارع بخواد لسر مدیای دا نایخویان هناك ادعا هناك هسيره هناك ادعا هناك لسويقاس بيه برينداره هرچقاس ايرو هاتبه گوتن كوب تلفونه آخفي وجي آخف يجي محقق بس تلفونه اجي اي آخفاندر اوان ديسا زيادتر اوان بيان دايه كو شارع باردوغان را آخفيه بسروك مسعود برزاني را آخفيه ياجي بهناك ايدنا را آخفيه مهم او بو کو تماشاوان دزانن چند روز بره ل پاریس جوینکا اسرائیلیا امریکیا او برپرسیارن حکومتا دمکیا شامه لهف جویان او دوی جوینه دا yani tek otun ko zede basa kurdane hatiye kirin zede tirin tekiliyen ser tekiliyen İsrailu o Şam'e hatına axaftin lewa xuyane ko hene çave xwe her se aliya jî çave xwe girtin ez ber ko jwê şevê virva ev êriş hatine ser taxê Kurdan ew cêkî balkêşiyê yê di duwaciyê balkêşiyê ew e ku Devleta Türkiye ve mesela pêvajoya bêterorkirina devletê û bêterorkirina herêmê da hinekî hatiye givaştin û o ketiye Tirkî dibên ketiye çıkmazê yani ketiye sıkıntîkî ku lazim e kamuoya xwe raya giştiya Tirkiye ya jî demiya hinekî wana müsterî bike ku ev pêvajo li Sûriye jî qaşo bi serketiye
از بخواد تشتی دبینم تشتی که ev kesede و peyede o YPG taybet بگرانی ساده هشتین اوتیش بین باندورا او جالان درکتن و وروا ام بیجن هم وزیر دروای ترکیه هم جی سروک MHP Bahçeli hem tehdit hem jî balkişandin ser biryara o calan ko kesede luan gudarî nake lazim e gudarî bike madem girêdayî wan e çima gudarî nakin dixwazin hinekî guhê kesedeyiya bikişînin bêjin ku hûn mecbûrin bi xebera o calan bikin bi dolayî bi xebera Tirkiye û mîtê bikin yan nexwe va hûn dibînin em ê ji vê derê dest pêkin di pêş da em ê bi awakî din zêdetirîn heta dewleta Tirkiye eşkere bangê hikûmeta Şamê kir ku heger ku pêwîstî pê hebe û bixwazin em ê bi awayê eskerî jî piştgiriya we bikin em ê buwara bin. Ez bixwe wetê siyasî li vê meselê dirênim ez dibêjim ji bo selameta Kurda wê tiştê baş li Sûrî pêk werin li Rojavayê Kurdistanê ji ber ku hêdî diyar be bi rastî jî va ev ji bin bandora o calan û dewleta Tirkiye derdikevin ber bi mafê xwe em bêjin ber berjewendiyê xwe netewî vatiçin. İşaretê wî dinê çi hebûn ku temaşevanê me dîsa dizanin du roj berê rêzdarkek Mesûd Barzanî ji bo Sûriye û hikûmeta Demkî bangekî kir ku li wê derê qatliyam ser Kurda çênebe demografî negore nayê qebûlkirin ku ser xelkê sivîlê Kurd baskî û şîdet û asimilasyon û qatliyam were kirin û îro jî bersîva wî hat dayîn demekî tesîreka baş kir ku şera lê geriyaye û di vê hevdîtinê de te kes kiriye ku dibêje em bi biryarin li Sûrî mafên Kurdan yên siyasî, medenî û netewî bixin bin garantiyê. Ev ya tiştekî gelek mihîm e. Ev ya ez dibêjim tesîra banga rêzdar Mesûd Barzanî ku li wê derê Kurd nebêxweyîne tiştekî dinê jî balkêş û kêfxweşiyê heye ku bi rastî li her çarperçê Kurdistanê jî û li diasporayê li her derê dinyayê ku Kurd lê hene îro bi her awayî herkes gorî îmkana xwe bi beyanata bi konferansa bi meşa piştgiriya Rojavayê Kurdistanê dikin û êrişên dewleta Sûrî û piştgirê wan wek dewletên Tirkiye şermezar dikin. Temaşevanê me dîsa dizanin îro li Hewlêrê xwepêşandanek ji bo piştgiriya Rojavayê Kurdistanê û ji bo şermezarkirina êrîş û qatliyamên li mehelên Kurdan Helebê hat kirin ev jî ciyekê xweşiyê piştgiriyê ye. Em bawer dikin wê ev tesîra xwe li raya gîştî ya cîhanê jî bike. Dîsa li Fransayê Macron hem bi kesedêra hem bi şarara pêwendiya daniye ku li wê derê qatliyam nebin û zûtirîn rojek agirbest çêbibe û diyaloga siyasî çêbibe mesele bi awakî demokratîkî siyasî wera çareserkirin her çiqa bi eşkere Amerîka beyanatek nedabe jî dîsa jî ev berpirsyarê wanî Sûrî ku heman demê berpirsyarê wanî Tirkiyeyê jî ewî beyanatek da ku zûtirîn rojekî ev mesele bêşer were çareserkirin û balkişandin ku lazim e zûtirîn rojek orduya Sûriya niha ji wê derê bikişe û rûnên bi hev re vê mesele bêşer çareser bikin. Ev îşaretin ku hem Kurd piştgiriya hev dikin li wê derê yekîtî û yekrêzî hêdî çêdibe hêdî tabi divir da tiştekî mühim heye. Ev mühim jî çi ye ev 26 û 27 Nîsanê konferansa Qamişloyê li wê derê komisyonek ji aliyê hemî beşên Kurdên Sûriye ve hatibû çêkirin komisyonek siyasî ku Kurdên wê derê Kurdistana Rojava temsîl bikin hem bi awayê eskerî hem bi awayê siyasî berpirsyar û berpirsên hikûmeta Şamê ew bin lê mixabin heya niha ji ber çi sebebî dibe birabibe
اوانا نکتنا دوره ایدی شام قبول ناکه یا کسده قبول ناکه اف تام زلال نینه ام هیویدارن کو پشتی بانگا کاک مسعود و تکلین روجاوا و باشور کردستان خردبون آوان و تی گوتن کو احتمالک مزن پیشمرگین روژی ورن اردی کی کردای کردستانیا و اکو راست و راست تمثیل کردان که ور آوا کرن او اردی آل عسکریه و محاطب دولت سوری به و آوای سیاسی جی او کمیسیونا کو دو کنفرانسا کردستانی دا هاتبو بجارتن او ببن محاطب از دبیجم دور دا و بخورا تشتین باشتر بینه و هم اگر کو کک مسعود براستی جی بوان هر دو بیان خود دو او ایرو پیوندی وی به شارارا اشاره ده کو به هر آوای پشتگیریا برای خوی کردن سوری دکن او جی مترسی کی دخل دل شامیا و عرب شامی و اقتدار شامی کو از دبیجم دوی مسئله دا به هر آوای رزدار مسعود برزانی صمیمیه و اگر پیوستی پی هبه و بسروکاتیا خوی پیشمرگی خواه و مداخله پشتگیریا خلکین کردن سوریه بکه دوی معرف دور دا بچکی باله بکشینه بله یک باران فرمو نه gelek çiğ xwanîşandan dibin ji aliyê Kurdistanîyan da em hêvîdarin yani van xwanîşandana balkêşî tenê ji bo ew ê be ji bo piştgiriya Kurdên me başûrê Rojava be û piştgiriya van taxên Helebê Kurdnişî ve yani hem Şeyh Mesûd û Eşrefî و پشتگیری کل دجه اوه به یعنی پروتست و دجه کمکوژی و کشتنا ایریشکاریه به آلیه داره لدرباجی لهمی ولاتن اوروپا پرانیا ولاتن اوروپا هفکاری هایی هفکاری جه آبایی هر چار پرچن کردستانه پارتین کردستانیا پیکاتیه دست پیکرنه واناجی به هوا که هبش هم به قاده و همجی داخواز دولتن کو لینه داخواز دکنش بو اولیشکاری دجن تاخن کردال دجن کردستانیا اشتی خو گورانا دموگرافی و کمپوژی راوستن و باندور لسر شامه جی بکن کو پیشابان کمپوژیا بکن آلیه دنه مخابنه مثلا گلک جارا داخواز دولت ترکیه تکنه جالیه هنه کرداوا تکرنه کرد لازم خودی ل کردن من باشور روجاوا درکبن اوی درکبن اشتی خو ترکیه خانه یعنی بچچابیل مثلا کردنه را چوال ترکیه چه مافو چه حق دایه کردا جبو پرچه دنه داجی ancak او قاسی بدوان yani او قاسی بخوازه یک دولت یک ملت یک آل یک زمان دو چرچوه دا لمسئله میزد که و جبو اوجی جبو پیشی گرتنا هر مافی جبو کرداجی دوی وارده آماده پشتگیری آوی بکش خون جهمی دولتا بهتر ترکیه امر ایریشه دا yani Beryavi Vezir Van Belgiriye و دولت بخشلی بکری بریا کو اوریش دست بکه گوتنه آمادن واری لشکری داشت پشتگیری بکن و لازمه اف تفکر تروریست یا پکی و حسده و کمانا پرچین پکی نه لازمه جورته رابن yani دبی وارده به امر و دخواست وان کرد خون اف گروه کو erişkin ji bu an vagredane وقتی هم دخواست بکن جه ترکیه پشتگیریا کردا بکن هوالبندیا کردا بکن و خودی وان درکبن او بوی چرچوه چوال افرین خودی درکتن بوی اویل افرین خودی درکبن اگر کرد وک اوی yani خودی تم مافکی نخوازن زمانه وان تنه به خو اداره کرن تنه به خو اوی تنه به شخون به مافن قی خودی درکتن بوی هوای به او دولتا کوفید خوازم معرف شوانا هیویه کی دیوایدا ناکه هیویه ما اوه کل هر داری ام پشتگیر بن لبان دولتا دوز بکن دولت دسترادار وک یکتی اوروپای وک امریکا وک هیجندنه زوره بدن ترک devş kurda berdin. Yani hala nava xuda şxunt mafeki eveki nadilme
perçe dünya bardın. Düvarı da zor edin vana. Divê warê da em hêviyekê dinê jî heye berpirsyarê îdara xweser yanî Hesedê li Hewlêrê serdana wê kirin, enekesê kirin. Ev jî hêviye dide ku van bûyer û kiryarên hovane kuldijê Kurda tên kirinê belkî ew lehvatina Qamişliyê piçekî têkeve jiyanê ji ber ku her êriş û karasatekî tê jê ders jî tên wergirtine. Yani aliyê wanê nehênî zordarî û hovîtiya û êş û eleme lê aliyê dinê de jî encamê wana dikare warê siyasî warê civatî da levkirinên berfireh jî bixur bîne. Em hêvî dikin û daxwaz dikin ku vê karasata ku li Helebê tê pêşiya Kurda ev hovîtiya ku êrişkariya ku li ser Kurda tê kirinê bibe egerekî ku Kurd li xwe bizevirin, Kurd yekîtî û yekreziya xwe ji dila pêk bînin. Yani ne tenê li ser kaxid û civîn û ewa da tenê na, pratikê da jî karbin bi hevdûra kar bikin û kar û xebatên ku heye, rêbaza xebatê bi hevdûra bişêwirin, bi hevdûra derxin pêş, ew komîte û komîsyonê ku bi hevdûra ava kirine têxin jiyanê, ewa nabidin pêş, berjewendiyên aliyên xwe tenê na, berjewendiyên Kurdistanê bidin pêş, ew belkî hem kada navnetewî da hem di kada danûstandinên dewletê desthilatdar ra dikare ew ê bike. Dikare fırsatên baştir têxe pêşiya Kurda, Kurd karibin bigîjin mafê xwe. Eger bi wî warî tev negerin, karasatên wiha pêşerojê da jî dikarin bên serê Kurda, em hêvîne ku ev pêşiya van karasata bê girtinê. Di vê navberê da komisyonekî berfireh ser navê ew ê jî Yekîtiya Ewropa jî çû Şamê, ewana bi îdara Şamê re rûniştin, danûstandinê kirin. Daxwaza wana vekirî beriya hevdîtina û ku ev tund û tûjî û êrişkarî û ew ê bê sekrandin, tavê danûstandinên navbena Şamê û Ewropa jî bê geşkirin û şertê Ewropaya jî ew e. Eger Şam misoger be ji bo mafên pêkhateyan lê çerçeva wê tabî lazim e aliyê pêkhateya û hikûmeta Şamê va bê diyar kirin. Di wê çerçevê de wê danûstandên wan jî geştir bibin. Encamê danûstandinê wana ku bersîva Sûriyê çawa bû çawa nebû hê zelal nekirin. Yani eşkera nekirin lê ev danûstandinekî germ nava wan da çêbû. û dewletên dinya jî yekû bi Sûriyê re ew dikin. Wezîrê Derve Parîsê, Fransayê, Almanyayê ew ê vana hemî danûstandinên bi Şamê ra dikin ku ji bo pêşiya êrişkariyên li vê herêmê yani Helebê van navçe bê rawestandin. Lê heya niha jî mixabin şer berdewam e, êrişkarî berdewam e bi çekên giran va êrişê van taxên her du taxên Kurda, nişteciyên Kurda li Helebê tê kirin û gelek ciya jî hem gelek kuştî û birîndar jî hene. Hejmara kuştî û birîndaran ji ber ku rêw rêbazê wê jî girtîne û rehet çûn û hatine jî tune bi zelalî hê ne diyar e lê bi dehan tê hejmartin dora bîstî jortir kuştî hene û sed û pêncî birîndar tê gotinê lê hinkî ciya jî însan nagîjin wan ew jî hejmarê zelal nake. Xwarin naçe van taxa av qutkiriye ya ji pir kêm diçe elektrik bi tevayî tune ye tengasiyekî mezin dane yani vê bê taxa hene ji ber ku ev êriş û warê aborî warê xwarin û pêwîstiyên ku vê zivistana hene bigîje wana tune bin ev jî zorê dide ku tax vala bibin ciyê wana ereb û ew ê bên dagirtinê û demografiya van navçeya jî bê gohrandinê. Ev jî Gelek Kekbaran ji xwe tê gotin ku heya niha teqrîben 30,000 nüfusê Kurd 30,000 zêdetir nüfus vegeriyane Afrînê û berê da jî ji xwe hûl Afrînê bûn eger piştî ku ew der aram bû vegeriya bûn carek din ew dîsa koçber bûne divê em ji vê derê em hem
وەک کورد و کوردستانی هەم وەک تەلەڤیزیۆنا چارپەلێ بانگی هەمی جیهانê طرفدارê mirovatiyê bangê em bêjin kes û rêxistin û partiyên siyasiyên ku طرفدارê mafê mirovan e zûtirîn rojek zûtirîn saetek midaxeleyê wê derê bikin ji ber ku bi rastî qatiyaka mezin li wir çê dibe gorî ku min şopandiye heya niha zêdeyî 100 kesî mirî hene û sedî şêstê wî jî sivîlin divê li vê derê meriv ew bike carek din ez dixwazim balê bikişînin ser mesela kesedê û talebê wan û siyasî û tevgera Kurdî yekrêzî û hevalbendî û hevgirtiyê bi rastî jî carek din dubare yani heya îmkana Öcalan û dewleta Tirkiye hebe wê nexwazin ku Kurd li wê derê berjewendiyê xwe bi dest bixin û êko li wê derê berjewendiyê Kurdan aktiv parêzin niha kesede ye yani bi awayê eskerî siyasî ez dibêjim lazim e kesede YPG PYD jî bi awayê siyasî jî ji vê saetê wir ve êdî xwe zelal bikin yani Kuzey Doğu Batê nizam çîk Sûrî dev ji wî berdin bêjin em Kurdin Kurdistan welatê me ye em taleba xwe xwe îdarekirinê dixwazin em Türkiye em rast e yani ne em perçe dikin ji xwe perçe biye Sûrî ne Kurd perçe dikin Sûrî niha ne tenê Kurd wa dûrî jî çend nüfusa wan heye xwe serxwebûna xwe îlan kirine nehêlin orduya Sûrî nêzî wê derê bibe dîsa Elewî bi xwe em bêjin Erebin wek tenê mezhebî ji hev diqetin ewana bi xwe qebûl nakin ku em bêjin orduya Sûrî bikeve wê derê û li wê derê tiştê bixwaze bike ez dibêjim lazim e îttifaka Kurd û Kurdistaniya a nav Sûrî yekrêzîkî xurtbûnek çêve û bi piştgiriya Başûrê Kurdistanê û bi piştgiriya aktorên dinyayê ku li Sûrî aktorin yani divê dev ji Tirka berdin hêjî tesîra Abdullah Öcalan ser wan heye nizanim serok ve dol Batmanê û Diyarbekir goya piştgiriya Rojavayê Kurdistanê dikin li hember qatliamê derdikevin ku herro Öcalan ji wan ra bi telefona û bi mektuba dişîne entegreyê Sûrî bibin li vê derê carek din posterê apo derdixin û bijî serok apo dibêjin yani ev çi turşûne ev çi nizam perhîze Tirk dibêjin divê Kurdê wê derê zelal bibin bêjin te eleqa me PKK ra Öcalan ra û dewleta Tirkiye ra tune ye em milletekin li vê derê em xwedî dîrokekin li vê derê xwedî çandekin li vê derê em dixwazin xwe îdare bikin û müttefikê xwe jî divê ew bikin yani niha hêjî ji ber mesela çepîtiyê ya mesela olîtiyê Kurd xwe ji vê mesela anti-emperyalîzmê xelas nekirine watê ku Kurda 5 sal berê digotin anti-emperyalîzm û hiç axî heqlî bûn reel sosyalîzm hebû piştgiriya milletê bindest dikir bes îro tiştekî wa tune îro li Sûriye Amerîka û İsraîl piştgiriya kî bikin wê ev serkeve yani çima şermokî dibêjin Kurd lazim e bibin müttefikê İsraîl û Amerîkayê başka tirrekî tune ne hewce em li dora wî herin werin heya li dora çepîtiya Öcalan û komûnala wî sosyalîzma wî demokratîk İslamiyeta wî bigerin her rojê wê ji wan ra şaxek derxe ji bo dewleta Tirkiye û siyaseta dewleta Tirkiye li wê derê jî pêk bîne bes êdî divê Kurd xwe ji vî xelas bikin müttefikê Kurda Fransa'ya, Britanya'ya, Amerika'ya, İsrail'e. Eğer ev nebin Kurd li wê derê tiştekî nikarin bi dest bixin. Hatta eğer ev nebin Tirk nehêlin Kurd li wê derê tiştek bi dest bixin. Eğer îro piçek nerm bûbin ew jî ji ber mesela ku zixta Amerika vekirî tune be jî İsrail heye. İsrail do jî wezîrê wanî berevaniyê derva ew kirbû yani Kurd ji bo çi Avrupa Amerikayê şermokin di piştgiriya mesela Kurda watê tê mesela Daişê û watê ji pêl wan ra şer dikin bên qehremanin û nizam çine lê watê dikevin sıkıntiyê kes xuyan nake bîra temaşemanê me tê yani mesela referanduma serxwebûna Kurdistanê li Başûr jî ji İsraîl pêva ti kesekî wê serxwebûnê qebûl nekir baş e ew ê ku piştgiriya Kurda dikin her roj çima Kurd li Batmanê li Diyarbekir li hemberê
او که لهمبر اسرائیلیا خو پیشاندان کن پشتگیریا فلسطینیات کن کو سروک فلسطینیا هرود بیجه اگر کرد لسوریه تشتک بدست بخن تیوه معنی کو یعنی و دولت آواخن اوجی خنجرک الپشتا ترکا یاجی اوقات که دبی امیدی اشکره بیجن متفقی کردال کدر کربن دبی کرد اشکره بکن و دبی کسده و پیاده و یپکه دوباره خودی المافه خو اشکره در کردن چه یعنی چه دوراوی چنوته کرد ملت اکن اره تاریخ کانه اره جغرافیا کانه اره ناوی کردستان اره او درجی پرشکیش کردستان بله ابو چه یعنی تشتیدن آده بیجن نه نظام ترکیه خیده نظام کیت خیده دبی جبه ساعت شوندا اید کرد اتفاقا خوب کن پشگریا کرد هر داری بکن اود مثلا خدا وقت سیاسی جی درکبن قنه به وقت ورن شهید کردن کشتن جی بناو کردستان و بناو آزادیا کردستان ببین از بیجن بسه یعنی دبی کرد خودی خود درکبن ام جی به معنی ام وکی کرد باکور کردستان باکور دبی با آواکی اشکری پشگریا دوزا خباتا سیاسی و عسکری یا کردن روجاوای کردستان بکن وقت زانم یعنی پارتیا ولات پارزه کردستان داخل کرده و پشتگیریا خوش با کردن باشور نشان دابو از دبیجم لباکور کردستان تایبت دوی پارتین کردستانی در کهون کولان الگوری امکان خواه پشتگیریا خوش با روجاوای کردستان اشکره بکن و با آواکی تندی ایدئولوژیا او جالانی جبو روجاوای کردستانی جخواه و باکور کردستان تک بریه جبو ورجی تک نبه الورجی اشکره بون بینن زمان او پشتگیریا وی داره بکن زودترین روژک جی دوی بکن یا نخواه وقت ساعت آوی زمانی درباز بو ازاق پرنکه نه ترکیه دبی یکیتیا آخا سوریه یکیتیا آخا سوریه لی او بخو پرچکی تیرا خو مزل او بخو دستانیه سر و حکمت شامه گوه ناست که دوست وانه حوالبند وانه لی تسلیم حکمت ناکه yani hayan haş teslim nake yani çe resmi be çe serekaniye be çe be ev bu işgal kiriye u yekti axa Suriye pareze u teslimi hükümeta şamil nake aliyedine nehal hesede منطقه ku deste wan dana Arap yani u li منطقه عشيره ki Araba hesede rabu nad ve erişeda avji ریا خو گهران نه اوجی به وان چتهان را ایریشی اوید که ایریشی وان هر دو تاخات که تاخا شیخ مسعود و اشرفیت که اوجی بالکش اکو سبب پیش روزه دا شرکی کل دجی روجلات فراتی وقتا بکرنه جی اوان عشیره که هنه جی tabi hayat çı derece piştiriya kurda bakın ya jib kurda ra beminin evji ciye matersiye ciyaki balkeş edineye. Aliyedine ama rojalat da yani rojalat Kurdistan ve İran eci bu sezde roja beriya sersale da eve kirin dest bi xwanîşandana kirin dije rejima İslamiya İranê rejima hov rejima metersidar بهتر سوهوف ابو سیسته روژه برخدان دکن هر داری خوانشاندان دکن جبرکو دما دولتا اسلامی جسری ده حیانوها پولتکا وانا آبوری پولتکا وانا چواکی پولتکا وانا دروا نابنتبایی ورکریه کو ده هر وارده خلق ایران برچیشتیه که واره پترول و واره پیکاتین زنگی بونیه که گلک مزن دسته ایرانی ده هیه لی خلقی وی برچیه هلا تایبت هریمن کردستانه ام دبینن هر روش کولبرین کردستانه لسر حدوداتین کشتنه خلقی کردستانه مجبور به هاوین زبستان دوان چیا نوا حدودا دا به کولبریه جانا دبارا خوب که یعنی افجی برچی بونیه که هویتیه که دوی 100 ساله 21 da kul dünyayı belki tut da böyle dünyayı en şundamayıcı tüne İrolu Kurdistan'ı halkı Kurdistan'ı bu kolberiye gelek yavana jiyana xod da bara xod evj dixwazin bikin çi da bara çavat karın bikin
اف 13 روجه تبو همي كشتن وإدامة بحزارة إنسان هاتنا كرتني وبني إشكنجة درباس كن وبدها إنسان حيان هاتنا كشتن بصدا بريدار كرنا جالية دولة إسلامي رژیم إسلامية إيران فا لأو خوانشاندان دومن دیواردا ریخستن کردستان کدام جینا امینی داجیم پر نکار بوم پشتگیری بکن جبکو او سردان و او تنه منطقه کرده دابو مترسیه که هبو کلدجه کرده کنکوژیه کدنه بکرنه و تبو خوانشاندان دمکی کم بوجه دیسا گلک کرد هاتن کشتنه گلک کرد هاتن کشتنه گلک کرد هاتن işkence کرن گلک کرد هاتن بداربه کرن دوی پیشانداران دا سرانسر ایرانی گلک باجار ایرانی و به تایبت تهران و باجار مزن ایرانی دست بکریه دواری آبوری و اوه دا مالدار یا مالدار ناوین ایرانی خودی لبه خواه پیشانداران درد کفن و دیجه رژیم سریح الدانه اف سریح الدانه هانه تهدیدین اسرائیل و امریکا جی لنبر هیا کمکوشی چه به اف سرطان را کشتن چه به او مداخله بکن او مترسی جی لنبر ایرانی هیا جبو رژیم ایرانی لتبو بی هواجی تندو توجیر دومن و پارتیین کردستانی هفت پارتی وانی همی پارتیین کردستانی به هفت دورا پشتگیریا و خواه پیشاندان کرن و به ترس پشتگیری دان به ترس بان کرن که خلق پشتگیریا و شبکه و سریل ده اوجی دانشاندان که پشتکی وانی سالم هیه هیوی و باوریا که وانی سالم به بان خواه نشاندان هیه هیوی هیه که خواه نشاندان اگر رژیم به تبایی نکو هوری ناجی دکاره سینوردار بکه دکاره باندور لی بکه دکاره گوراندن لی بکه evji heviyekî dinê. Belê yani kekbaran li Rojhilatê Kurdistanê Oltevayê Îranê bi rastî ev vê xwepêşandana dawiya vê carê yanî dilûvê nade tu xwepêşandanê berê belkî bi awayê kîtlewî mazintir bû lê vê carê destpêk û o armanc direkt sistemê dihejîne rast û rast hedef dewlet dane pêşiya xwe û Amerika jî eşkere piştgiriya wan dike di vê naberê de tabî İsraîl jî bê midaxelanîne li wê derê belkî heya niha rast û rast êrişek nebiriye ji piştî vê serhildanê lê belê ew jî ji nêz ve dişopînin û hazırlık yetkin ji bo pêşerojê bes tiştê xeter ew e ku careka din li Îranê ji bo piştî gorankariyê şah dikeve roje ve ji bo were îktidarê ew ya ji xwe belkî temaşevanê me em bêjin dema me dizanin yani ew şoreşa ku qaşo şoreşa Hümeynî kiribû dîsa di meha yekî dabû yani meha yekî kanûn yekî dabû ev çend sal serva bihûrî vê carê dîsa jî li gorî min ev serhildanek siyasî ye erê ji kesên eborî ku heta we jî hanî ziman yani ji zengîne esas dest pê kiriye dibêjin ku çarşîkî wanî mezin ciye herî zengîn lêne li wê derê kepeng hate girtin û hêdî belabû yani rewş li wê derê ji alê eborî ve hatiye ku êdî millet birçî maye û dizanin ku welatekî çiqa zengîn e zengîniyayê çiqa zêde ye lê ev zengînî tev ser şer û ajan û ser piştgiriya hêzên terorîstê dinyayê dike İran rejima Îranê dewleteka îdeolojîst e ne dewleteka civakî ye îdeolojîst e ji ber wî ez bawer dikim vê carê tê gotin ku Azerî jî di nav de ne heya niha li Îranê nuqtê kilîd ê aliyê eborî jî ê aliyê siyasî jî zêdetin destê Azeriya dabû ji bo wî heya niha di tip xwepêşandanê de piştgirî nedkirin lê vê carê dibêjin Azerî jî di nav dane nav vê kîtlê dane wek we got yani lazim e ji bo ji îro heya sibê gorankarîkî çê bibe Kurd li wê gorê ku amade bikin hem ji aliyê eskerî
هم جی آلیه سیاسی هم جی آلیه کو به هفر دولت کانو رژیم کانو آوا کرن مافه کرد و کردستانی خاطر دا ببینه جوه گاوا کرد اتفاقا خو یکیتی خو بکن تابی دور دا تشتکه کو ته گوتن اف پجاک جدنا و اتفاقی دایه او پجاک هیویدارم دبه او پارتی اندنا دوه مسئله دا هشیار بن کو پجاک در بازبوناوی جوی آلی وازاب زیده تمیز نینه tabii ev mesela o calani ko Rojavay Kurdistan hedi tesira itkade eğer lurji ev tesira o calan nemine ve ev parti jib keve hizmeta Kurd Kurdistaniya ev jî ve bxora ji bo di gorankariya rejima İranê da bxora azadiya Kurdistan jî bîne em hêvîdarin ve ev rejim zaf devam neke ya wek wego yan gorankariye mezin bike ji aliyê demokratbîn û mafê نتوان که نتوان ادنا هفبشن ایرانی و یاجی و راجم به تمامی و را گوراندن دوی همی ایرانی تایبت کرد و کردستانی جوی بویره را حاضر بن و ام پشگیری آواند کن ام به هر آوایی و کردن باکور پشگیری دوزا کردستان روجاوانه و ام پشگیری سیاست آوانو و ام پشگیری تکوشین آواند کن ام هیویدارن و او سرکفتی بن جبر کو لوی در سرکفتن همی کردستانیه دوی امبوی چاوی لوی درجی برایون اسپاس. نه پاندورا کلیدنی شه نه زنان کارو خواتن ل عراق هنج بو آوا کرنا حکمتا نو پشتر بجارتنه و هزین چکدارن سر به ایرانی و باندورن اوه امریکا علی کدا گلک زوره ده حکمتا عراقی کو حکمتا چه و او هزین چکدار جی نگرن تدا او آلوزی و سرهلدان کل ایران جی مرو هفید که کو باندورا کی دیب که کو عراق حیا جیه کی باز کن ایرانیا پچکی بهتر شکاندن به هوا کی حکمتا کی جی پچکی سر بخاطر آوابه و او جی باندورا کی ارنیه و به گمان ام وک پارتیا ولا پارزم کردستان جی وک چارپل مدیا جی لهرتم پشتگیری دوزا کرد و کردستان لهر پرچه کردستان نه و هیویا سرکفتن و یک ریزی و یک دنگی کردان لهر پرچه کردستان نه و هفکاری آوانن اما تن داویا برنامه خو حیا هفته کدنه بخیر و خوشی بمینن هیویدارم کو هفته به آگاداری و بویر و کریارن خوشتر بین هم بره و تماشاوانه خیر و خوشی بمینن Evar baş tamaşavanın heyecan.